Ya, kunan puncha merikitari kunchi ñañay kuna tudurikuna kay abankay llaqtapi kay uchu llaqtapa sutinmi Llañukancha. Kay llaqtapin tarikun turinchik sumaq yachaysapa hatun amawta allankakuchkan sumaqta paypa sutinmi Santos Pineda. Chaymi paykuna willariwasun riki imahinatas llankakuchkan kaypi kay sumaq tarpukuypi mama pachata kuyakuspa chaynallataqmi payqa sumaqkunata riki yachasqankunamanta kay kawsayninchikunamanta sumaqta willariwasun imakunatas mikunanchik imakunatas qunqachkanchik chaykunamanta riki yuyarichiwasunchik kunan riki turinchik willarimuwasun sumaqta paypas napakuyninta chay kachimunqa qankunapaq chaynallataq willariwasun llankayninkunamanta sumaqta willaykuwasun kikin chay turinchik. Gracias, hermana. En primer lugar, nos agradezco que visitaykita y también saludayo no lipin kay uyariwaqniyta qhawariwaqniyta corazón ni imanta sumaq allin abrazo pachu. Noqa llank'asiyani kay chakrata finca nisqata chaypi uywani wakata quyta, abejata, truchata chaymanta kaq tarpullanita frutata, plantas medicinales, hortalizas, forrajes, bueno, papata, hojata, tarwita, papas nativas, tukuy imata más de pachaj especial que hay que dar. Segundo lugar, no cuidan el medio ambiente porque mana usan ni pesticidas ni fungicidas, absolutamente niña, a un equilibrio natural. Bueno, tercer lugar, también nos conservación de la biodiversidad que el país tiene, ashka kan, pero chayta tarpus pa chaywan alimentakuni, ¿no? Entonces, chaymi nos invitarini hermanonchista, hermananchikunatat, visitarimos pa kaypi kushkata investigarinaykupaq, parlarinaykupak y también wajiarini autoridad kunata, kachun política nacional, regional, local, cosa kay pobreza manta lluqsinapaqa nuqanchis vakinchis picasian, kay recurso casi unonchis, alpanchis, pisos ecológicos chaykunata aprovecharispa sumaq kawsakunata. Turillay, hatun yachaysapa mawta. Imaynatatas ñuqaykukuna pacha mikuchkanchik uchuy llaqtakunapi hatun llaqtakunapi mana riki allinchu kunanja mikunanchikqa llumpay mana allinkunata mikuchkanchik han ya willarimuwayku han imaynata mikunki imaynataq ñawpaq awilunchikkuna hatun mamanchikkuna taytanchikkuna mikurqa chayta willaykuwayku taytallay yuyarichiwayku. Bueno, noqanchis tumpata yuyarisun antes taytanchiskuna inkakuna mijuran paykuna priorizaran alimentacionta chaypi ruwaranku tambokunata, ¿no? Pawkartambo, limatambo chaypi waqaycharanku, ¿no? Sarata, ch'uñuta, hayata, tukuy kawsay kasqanta mana karanchu muchi chaykuna kanchu muchas veces hermanonchis agricultorkuna usashan abono químicokunata fumigashan mana venenokunawan chay runa wañuchinakunawan entonces contaminasqata mikushanchis chaywan unquyta chashkikushanchis noqallanchista kaq trabajaqpas entonces mana yaykaqpas sano kasunchu a lo contrario unquqlla medio nalla kasun mana allin pensamientuyuq entonces chay qhawarikushan kay paisninchis no deportepi por ejemplo mana ni bolayta itapas atinchikuchu kaq llankaqkunapas noqanchis mana ni pinsayta atinchishchu, no? Entonces wawakunapas nishu mana yuyayniyuq kashanku entonces chaypaq noqanchis kaq kutirinanchis chay antes imayna mijuran antepasadonchiskuna ansaynata papanchis nativakuna kashan hortalizanchiskuna kashan frutanchiskuna kashan naturalmente wakinqa tarpukushayku a largo y ancho kay Perú suyunchis pinaspa chayllata nuqa wajiarikuykichis y chaypan hina noqanchis riki cuidasun saludninchista noqallanchispaqta mana pipaqchu. Sumaq hatun amawta hayka watatañataq kaypi llankachkanki chaynallataq pitaq yachachishuranki kay sumaq pata ruwanaykipaq o kayna chapusqata tarpukunaykipaq sumaq kuywan. Gracias, hermana. Noqanchis tumpata qhawarinapaq kashan antes inca abuelunchiskuna trabajaran, ¿no? Conservación suelos nisqata ruwaranku, ¿no? Andenkunata unukunata sumaqta manejaranku entonces chayqa kashan historiapi, ¿no? Entonces chayta
Hatiparinayan chayqa manan pipas suyaswanaqchu, pero kanya política mana kanchu chaykuna yanapakuy hinaqtinqa kikinchik qallarina ruwayta poco a poco mana de la noche a la mañana, sino poco a poco qallariyku chay diseño predial nisqawan chaymanta chaypi kashan ordenamiento de viviendas kashan uno manejanayki chaymanta kashan familianchis participanan llipinchis no papanmanta wawanchiskuna llipinchis a veces penqakunchis wawayqa manañan campopi kanmañachu manañan piquero kanmañachu nishpa pero enqakuyqa kanman waway pandillero kanman o soci kanman de repente corrupta hinaqtin aychaymi ichaqpa enqakuy kanman pero kaypiqa mana penqakunanchikchu pikuapi sino a lo contrario chay tecnología nisqatakuna apirispa allinta tarpunanchis allinta kawsananchis taytallay ima yanapakuykunatataq munanki kan chaynallataq ima sasachakuykunataq kachkan kay llank'asqaykipi. En primer lugar, noqa mañarikuni, por ejemplo, autoridades tanto nacionales, regionales, política taruachunko, manan solución kashan, por ejemplo, hospital, por ejemplo, cuestan pachaj, ishkaychunkan waranja, chay solución, sino agricultura invertizo. Agricultura ta kashan ononchis alpanchis, sumaqta talpuso, omerta inaqtenqa, allin mijospa, sumaq kawsasun anchayta kaypi hermanuykunata amaya noqanchis kikinchis veninakusun sumaqta investigarispa lliwta mihukusun allin mihuy kashan noqanchis makinchis kashan manan pipas kaypiqa imanasunchis sino kay vidapiqa tiyakunanchis paraisupina sumaq yachaysapa hatun amawta chaynallataq sumaq masiykuna ancha kusisqan kachkani kay taytata ñuqa ñawpaqtaqa riqsirqani huko llimpillapi, videollapi kunana riqsirayki kayna supanta sumaqta napakuykuspa chaymi llumpay kusisqa kachkani chay mañakuni llapallan turinchikunata ñañanchikunata masinchikunata llapan suyumanta chaynallataq tiqsi muyumanta hamunankupa hanta riqsikusun kichik riqhankunata llapallallikichikunata sumaq kay mikunakunata riqsinankupaq paykunapas awtayta kutirisun sumaq ñanman chaymi kanman sumaq turillay sumaq hatun amawta gracias yumpay kusisqa sumaq llakachun Dios bendiga sunki hantapas